ole chi bai le vek ule voinia chuanin no pangte dikna le chanvo kan ngai thau le don ania ama sain thlir tu tengun taka milo ngai thak sak turin kan ngen masale du cheuni e no pangta hi om nem jok le thil ti theilo jok anni awang hianin India dan le khovel a dan omte po hianin a vo le a chu wang chuanin no pangte tana har satna thleng thei kong tam taka dan chuanin nat taka no pangte laka hleilen na te hi shrem theina asiamani ama sain Pakistan mai che chuan tak mai khovel pum huwa palar em mai Malala Yousafzai i chanchin kanjir ho in kan ngai thale masadonani nikwa thlasom sang hi som pani khan Pakistan mai cheno panghuai sen tak kum som pangami Malala Yousafzai chu Taliban fear khawin a school bang ba sa chuang lai chu aluan kapa ma se vanei thak takin adam chu kani engwangin nge hetiang Taliban fear pol hawin Malalai mei cheno pang kum som pangemi lek poi soi mel po pulo chu an ka tak meang le achan bernia lang chu heng hun la hian Pakistan ram aboi hle a Taliban fear pol ho an chena hle ani school te an khar sak veka no pang le khazir po an phal lawani ma se he mai cheno pang Malalai hian no pang school an kala lekha an zirte chu an digna chanvo ti an hriat chin em awangin ama theina zona Taliban fear pol ho chu alo bei ve a hei wang hian Taliban te hian Malalai chu nok an ti hle ni tha tumin an beita ni Malalai kha chu khati hun lai khan kum som pangami chau ania a chan chu engdang nilavin no pang ani angin adikna le chanvo kha hriat chin em wang ani tin danina soi rights to education le khazir thai tura zalen na kan nei kha Malalai hian a hrechiang ema hei wang hian Taliban nun rong le cherowa tak kholaka po atlom bik lawani tin Malalai hi Nobel Peace Prize nominee jingano pangber ani hiala a ming hi khovelin kan lo hre chhota ani a huai sen le ro puina phena hian apa adik na le chanvo a hriat le anei thei nge na tura thei to pa fui tu le veng him tu a om tel tlat ti kan hriat a thome kaini mizo mi puita hian kan ro hlu no pangta hi an digna le chanvo chiang taka an hriat theinan le ataka an man theinan eng tiang taka khonwar enge kan lo chit sak ve to le no pangta hian mi tu po kumsom pariat chin nuai lam zong hu mani no pang hi nakin lokala puitling mai turan ni a chu mai pialama ram tin malam hun hi no pangta nen hi na in thun zom vek kani chu wang chuan no pangta hian khotlang le sarkarin abik taka an ven him le ngei sakhi an mamo tak zet zeta mi zong de tho hian no pang hi boruak nuam le thamuan tak nuaya an taksa real ru le hriat na hi an than len theina tan kan tho ho ngai ni no pangte hian ei tu tha le hrisel inti hlimna hrisel na tha zirna le adang sang nei hi an dikna le chanvo ani ti kan hriat a tho ome no pangte le India dan pui primbu thumha hruai atang phat hian kan India dan pui hian no pang ham thana tur chung chang aron soi lang ngala kan primbul chuan India khole tui ni to phot chuan ursun taka India hi op tu nei lo indu saktona khosak khona sa kho in tuklan na mi pui ai o in thlang ram le mania ro in wel ram din in tiam kam chung le ami le sa te ta na khotlang sum le pai le politics sa ro rel na dik ngai tuana ngai dan soi chu theina rin zong sa khorin na le biaka zalen na din mun le ham thatna rual khai siam le choi kan ti in jiaka khuwa le tuitia hian no pang hi antel awangin primbul hnuaya hian achunga kan tarlan ta kham thatna te hi an dikna le chanvo ani fundamental rights India dan pui article 14 hian dan ma a intuklan na soya India ram chunga mi tu po in dan ma a intuklan na anai emo dan manga intuklanga in hum himna chanvo anei chu arampum hian anial emo phatsan tur anilo chu wangin mi tu po dan ma a chuan in tuklang kan ni ang nge in no pang hian ham thatna le
he article in asoi ang hian mi tu po dan mi ta chuan kanin tluk tlan vek awangin no pang hi puitling ang boka din mun in tluk tlan na tele hun tha le rem chang pek laka hian aramin a phat san tur ani lo article 15 na hian sa khuana thil emo nam emo chiping thil emo mai chia mi pa ni na thil emo pian na hun awanga in thlau thlak na emo siam khap na asoya tin he article in asoilan khoi ram ma hian mai chia le no pangre ta na engdan po abi ka siam na akhap lawang atibok ani hei wang hian state sarkar hian no pangte ham thana tur le maso na turatan atul ani phot chuan dan sang siam hi ati mak mo ani article 21a ve thung hian sarkar chuan no pang kum ruk atanga kum som pali inkar mi tan kai hruai na mumal tak asiam dung zuin a thlona zirna le ti mak mo zirna abuat seng ti in atar lang ani he article hi sarkar in hlok thlak taka no pang a thlona zirna an nei thei nge na tura anar kai tu poimo tak ani article 23 ve thung hian mishinga sum dona le chorlui na thil khapna dan lam asoya no pangti hi ashan pa in soilan ni lo ma se mishing ti a hian no pangta hi a huam tel vek ani article 24 ve thung hi chuanin no pangkum som pali hnuai lam chin chu khol manga na tho na hmuna te thil lai chuana hmun le na la om van duai thei na hmuna te tho tir le roi phal an ni lo thu a soibok ani ole tuna kan soi lan tak ba ka khanin danina no pangte avau na tam tak kan soi lan sen lo oma no pangte hi kan hriat thau angin nakin loka kan ram hruai tu tur le kan ram rong bol tu tur an ni wangin he kan ram nge ya po ngai tu ana hrisel le thin lung thiang hlim taka an dik na chanvo hum him turin mo phuna sang tak kan nei ni ti hre tharang u ole voina tan jong khati zong kha ni le phot mai te se